penalong adaba birta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjitha CM Dr. Tilam Ronghang ke Japon BJP Sarkar Banglo Pupen Chinthong ahavar kachingthur lapen kachelar thetan dolo pura don527 inkora troxy Congress lapen apaHLC kekroi atum BJPalong kachepaokdun Pai chekloni phainkora pho urmiarni nizang karbeng long Chinthong MEC constituency ke parlo hawang pathuak lamalong BJP mass rally kam joining program ke pamanpon Karbiang long along ke paphinai ma MEC pulote Chinthong MC constituency ta isilu Bonda CM Dr. Tilam Ronghang kachingthur amo RD ki pipik ajok non ke Chinthong MC constituency ta kachingthur lapen kachelar dolo lapen CM Dr. Tilam Ronghang kachingthur amo chotkali kidukilak aphanta kanghon kilang kapachingbar thekpura CM Ronghang kija sarkar mate BJP aphan ningjithe ajok pini hawang pathuak lamalong BJP mass rally kam joining program along don527 inkora troxy atum Congress lapen apaHLC Racharia song COC BJP along kachepaokdun Lasonsi pinia da por phai troxy por Chinthong MC constituency along several development asai lapen 20,000 thengpia clean ke asai kedengji aphan pura kph taralang sopen Chinthong constituency hawang an 250 kilometers ajak kahelo bike pen CM Dr. Tilam Ronghang lapen timkar benglong atum hawang pathuak lam along BJP mass rally kam joining program ke pamanpon along chitongdun Lasonsi pinia jai me kedeng pon lake thengpia klim soke umwang arogya mandir mate segachelang ahem kangpupon school building along ke sompon asai dengpon lo lapentu rat amai pi pamanpon rat amai pi along CM Ronghang ke pangdak pon lake hawang along akalabia school lapen aduya hoi ingsamjin pen kedolong japhan police stations prabjin pen kimpon po pusi rat aphan lamchak chipipon Pini bangso amai long alu hisar poman pen CM Dr. Tilam Ronghang MP Amar Singh Deso MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng lapen EM MEC board chairman atum chitongdon si mai ingsamjin pen pachun ponlo News text report B7 non birtang ton pen arjitha যে আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ ইকো চিন্তা কৰিব নালাগে নেচাৰেল বাউণ্ডাৰী আছে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি কাৰ্বি আংলঙে থাকিব মেঘালয়ে এক মাটিও এক ইঞ্চিও দিয়া নহব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এক ইঞ্চিও চিন্তা কৰিব গিভ এণ্ড টেক বুলি মানে কয় গিভ এণ্ড টেক ইয়াত নহয় গিভ এণ্ড টেক এই কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী কাৰ্বি আংলং নহয় কাৰ্বি আংলং যেটো আমাৰ মাটি 10,434 স্কয়ার কিলোমিটার আমার মাটি আছে এক ইঞ্চিও মেঘালয় দিয়া নহব ইয়াত প্ৰটেকশন আপোনালোকে পাব আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু অনাৰেবল মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰ কৰ্ণাট শৰ্মা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মই আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেন্ট মেঘালয় কথা পাতিছে আৰু তেখেতৰ স্পীচটো আপোনালোকৰ চাওক যে যিটো নেকি ইয়াত যিমানখিনি আছে বৰ্ডাৰ এৰিয়া ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মেঘালয়ত যোৱা নহব ইয়াত আপোনালোকে আছে থাকিব একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু মই আজি ৰাতিয়ে কথা পাতিম যে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ লগত ইয়াত যাতে পাৰ্লিমেণ্ট আউটপোষ্ট নহলে থানা দিব কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো Aprang-prang ke non la dengan factory di bidang lagi misi itu konsil pen hangre binulong hangi agreement ada langpi hydro project konsil pen along le tada alang da ke balang roy konsil pen hangre binulong sida agreement ada akan morenga warsai talong non le tumda hydro project ki bian dia bangke de konsil phan onma Kelong, state government anma alang tu kelong, itu 60% nak ini, 40% ke state government se cerai, 60% ke tu Karbi Anglong Autonomous Council. Ahai revenue source panggung pet long te itu, bias Karbi Anglong ini hydro project jadi, bias Karbi Anglong hydro project jadi, ahai panggung pet long te itu lapan malah di pier gas, kalau tu mana revenue long ini. Lahai panglong pet dan long tem ya don pet sakuri bakuri ya itu kan Karbi Anglong Autonomous Council lebih kita tangkap pet tapi lingkan ni thoma pike itu ini pen don pet
suri bokhok ki itu aso amar saite sir aprang pen hospital dawe pini nangli tum kupipi hormus yakimi kangku lola dak darbang ke dili aprang ke jaklo hospital nei nasi hospital nei da venture school ro jadi ngolo venture school ave building ave venture school lang hai tapi jadi building keben pini kon da pen high school building aprang abando nangli pulo ini aprang ke aniyok so raso pang room si en pierong da rong suri ke elo lapen ke aku don baru pura don inko ya taksi abang ko BJPalong ini kongres di dalam kita dan pun MP election kita khawang long ke BJP si 10% nomor segelo la pen sar bot helang so pen ladak anang lina pale aprang itu war mewe pini non ke central la thokla lola bang so to war men tu anji batang ko so to war ke non lu premo ke non ke barikha por ya tu pi kita langsung ke MLA assembly election aprang tapi exi dan ban het anwar BJP langsung korpeto tum la masih unan ke kapitong ban bori sabuda tu jetalong lo so dak dolang isi intritex ke bang ke sabuda long si dolo sitame intritex ke bang ke citalong long konfide la subuda people so intritex ke par biang lo intritex ke sabuda long la so sabuda long mang ke dak ibarat ke nanti la so te bensi ke daga lokale misi dan daga tu nama kan kunai nama ki bidai la so executive bang ke kemudian Tapi 2003 kan 2023 kan forest IB immigration lo nang tum jetalong lo nang so por bang cumang tum prepun lo sita menang tum la so step bang pita bang kon kele kimia lo ke office tu sir pini ante APSLC pen sir APSLC pen bangkon lo nang ke join dun sir APSLC pen Congress Manupen dan 527 houses adon voters belong de Sulisia Batu to an so sisi ke bangila ko an so sisi pen lapta ko luar Chinthong la ko joining program dalang Congress to bhulse na join Pini berta ke lan sing toni koglo domi thak me kurbang thu kardong